swinene. Okay. Mata wa inhleka. Ntanga khatisa chavala. Vunanga lebyi mi byi rhandzaka swinene minkarhi yo tala loko ni karhi ni langutisa mi rhandza ku ti tlanga tinsimu ta ku fana leti. Ya. Mara ma ha pfukile Bishop. Na hi pfukile njhani? Hi pfukile. Ni tshemba na mi mi ni twa kahle laha mi nga kona. Ya ndzi le ku pfukeni. Because a ni ringeta ku seta swin'wana lana a ni vona swin'wana ka swi nga tshamisekanga kambe hambiswiritano le ku mi tweni na mixaveta vayingiseri tindhawini ta ku hambanana mi ri na mina madzenge mohaxiwa ntokoto wa ntumbuluko kwala ka WMCR a ni kha ri ringeta nyana ku seta swin'wana nga ku na tisawundi leti a ti kha ti nghenelela kambe hambiswiritano ta viki ya mahlweni kwala ka WMCR namuntlha tanihileswi vhele ni nga mi tshembisa leswaku vayingiseri ta va ni karhi ni burisana na Bishop Giligili lava vo duma hi ku tshungula na leswi nga tshungulekiki xibele tindleveni mi pfukile Bishop Na hi pfukile mhaxi hi nga vona. hayi pfukile swinene ni tshemba mi hlayisekile kwala Valdezia Ya ndzi fikile swinene mhaxi. ta va hi kha hi burisana swin'we kwala ka WMCR hi karhi burisana eka ripfumelo Ya i mani Bishop Giligili hi nge si hi westa ngopfu nkarhi hikuva vanhu vo tala vhele se ve le ku ngheneni and tilayini ni ta ti pfulela late ni ta rhanga ni burisana na n'wina and then lava va nga ta va va kha va lava ku nghena and then va vutisa swivutiso ni ta va pfumelela va requesta va nghena va vutisa swivutiso. Bishop Giligili i Gift Baloyi loyi a kumekaka a Valdezia. Okay. Ni kumeka Valdezia hi mina Bishop Giligili. Ni ra mungoma hi madanzoke. Okay. Ya hi mina mhaxi. Okay, hi ku tswariwa mi tswariwe a Valdezia kumbexani a Valdezia i ndhawu leyi mi ngo lo rhurhela ko hikuva se mi tikume mi karhi mi tirha timhaka ta vukhongeri kumbexani timhaka letiwani ta vun'anga. Hi ku tswariwa ni tshame Valdezia. Okay. Ya. Okay. Ku na xin'wana xivutiso lexiwani na swi tivaka hi minkarhi yo tala vanhu loko ni va vutisa va hleka. Kambe Bishop ku na ku loko mi pfuka nampundzu i yini ntirho i yini xilo lexi mi xi endlaka nampundzu loko mi pfuka? Loko ni pfuka mhaxi mi vula loko ni pfuka njhani? Loko mi pfuka amikumbeni mi pfuka se na pfuka se ni mi sungula ku tiolola. Lexi ni sungulaka ku xi endla loko ni pfuka. Ya. Loko ni sungula ku pfuka mhaxi ni sungula ni khoma foni ni kota ku hlamba. Okay. Ni kota ku pfuna vanhu. Okay. Hi ku loko no rhanga ni vutisa loko ni vutisa ni ku loko mi pfuka mi endla yini to twa ni pfuka ni huma ni ya a handle. Ni khoma foni mhaxi. Tanihileswi vhele ni nga vula leswaku Bishop ni ta va ni kha ni mi vutisa swivutiso leswi ene mi nga na tinhlamulo ta swona leswi hi nga tolovela leswaku vhele hi minkarhi wo tala munhu un'wana na un'wana loko u mi vutisa mi nga kota ku swi hlamula ha khensa swinene kwalani Godfrey Mabodze a hi ta mi pfulela tilayini kwalani ku na swivutiso swo tala leswi ni lavaka ku mi vutisa swona hi mayelana na leswi n'wina mi swi tivaka ni nge mi vutisi swivutiso swa swilo leswi mi nga swi tivekiki and then lani ni na xivutiso Bishop tanihileswi vhele mi nga ka timhaka ta vukhongeri mi tlhela mi va ka timhaka ta vun'anga tanihileswi vhele mi nga tokota hala ka tlhelo ra vun'anga mi nga tokota ka tlhelo ra vukhongeri mi sungule rini swilo leswiwani swa vukhongeri ngopfungopfu loko ho nghena ngopfu ka mhaka ya vukhongeri? Ta vukhongeri mhaxi ni sungule na ha ri ntsongo ngopfu kha ni nghena kereke ya swikolo. Ni va ni kha ni va murhangeri na tikhwayere. Ya. A ni famba matiko ngopfu kha hi endla ti-competition ta tikhwayere kha hi phikizana na matiko. Ya. Laha ni nga swi ha ri ntsongo ngopfu. Ya. Sweswi mhaxi. Se loko mi ta swi twa ku se lani kahle ni tokotile se na titwa leswaku ni nga kota ku tikuma ni karhi ni yima amahlweni ka vanhu ni chumayela ni tikuma ni yima amahlweni ka vanhu na ku vona swivono mi swi twerini ene na koho mi vitaniwe njhani mi swi twa ku laha se no vitaniwa ku se ni ya tirhela vanhu hi tlhelo ra ku vona swivono?
muhaxi loko ni tikuma ni ri kerekeni a ni swi tiva ku ni na calling leyi nga ta hela yi va so evuton'wini tanihileswi ni nga byeriwa swona loko kha ni pfuna na hi kokwana na vanhu lava vonaka va matiko vo hambanahambana lava a va vona so a ni tikuma ni kha ni hanya kerekeni ni nga swi tivi ku yi ta fika rini nyiko leyiwani ya vukhongeri kumbexani ya swilo leswi ni nga ta va ni kha ni tirhisa swiswona so a ni lo yimela siku leri a ri ta fika mara mina ni sungule ku pfuna vanhu hi 2015 na timhaka ti sungulaka ku pfuna vanhu va matiko vo hambanahambana vo tala ngopfu ku ya hi nyiko leyi ni nga nyikiwa hi yona yi nga ya vuprofeta na vungoma ma kota ku vona swilo without tinhlolo ku ri hi ku swi vona loko mi vona munhu la a kha a famba mi swi vona ku munhu loyi i le ku tikeriweni munhu loyani i na xiphiqo xo karhi na swi kota sweswo ku swi vona okay na swi kota ku swi vona okay se loko mi ri endzeni ka kereke mi karhi mi endla ngopfungopfu timhaka ta ku pfuna vanhu hi 2015 loko se mi karhi mi pfuna vanhu kokwalaha ndzeni ka kereke ku vuye ku ta fika ku nghena yin'wanyana calling on top of calling ku nga calling leyiwani ya vun'anga kumbe xana calling leyi ni vonaka ya vun'anga muhaxi i calling leyi ya vakokwa wa mina yi nga fikeleli ka mina yi nghenelela ni yi kuma ni ri kerekeni hi swona swi nga endla ku kuma ku hinkwako na wena hi ku loko a vo lo tsakela ku ni tirha kerekeni a va fanele va nga amukelangi mara hi ku va ni kumile ri kerekeni ni voni ku leswi nge le ka swona ni nge swi tshiki ni hala kun'wanyana swi antswa swi famba swi ri daku swi ta vonaka ku le mahlweni muhaxi se loko ku na mhaka liyani bishop xivutiso lexiwani i xivutiso xin'wanyana lexi vanhu vo tala va nga na xona ngopfungopfu vanhu lava va nga na timhaka ta vukreste endzeni ka vona vanhu lava va khongelaku vanhu lava va believhaku ka timhaka ngopfungopfu ta bibele lava va lwisanaku ngopfungopfu na matirhelo ya n'wina ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta vukhongeri bya xintu swi ta ka vukhongeri bya xibibele kumbe lebyi hi nge bya xikreste mi hlamula njhani mhaka ku fana na leyo lava va faneleke na vukhongeri bya mina muhaxi ni nga yi hlamula hi ndlela yo a va tivi lexi va xi endlaka hikuva munhu un'wana na un'wana loyi a nga muprofeta u na nyiko ya ka vona liya hi nyiko ka wena yi fike yi phatsama u kha u ri eka ndlela ya njhani ma twisisa muhaxi ende vanhu loko va kota ku twisisa ku xikwembu i moya xikwembu i mimoya hinkwaswo swi nga moyeni muhaxi mara swi lwisa vanhu lava nge le ku fambeni na milenge mina muhaxi vo sandzisa ku yini ni nge tshuki ti kumete nyiko leyi ni nge le ka yona hikuva yi lo fika ka mina yi fika yi tshama yi tlhe ni yi kota se ku na mhaka leyi bishopo yi ni hlamarisaka swinene ngopfu loko mi karhi ma ha vulavula timhaka ta ku sandziwa kumbe ku vanhu lava va nga ku sandzeni ehandle ku na mhaka yin'wana yi taku loko sweswi se ni tshamini ni karhi ni yi hlela kahle ku na swilo swo tala ngopfu leswi vanhu loko va mi vona va vona layiti va vona vutomi ku na vanhu vo tala ngopfu lava va karhi va hlupheka va nga nghena tikereke ta ku hambanana va tikeriwa leswiya swa ku ri munhu a bola a lo tshama a tikeriwa munhu a nga ha koti nchumu kambe loko va fika ka n'wina bishop va fika va horisiwa va ku ni spende timali to tala mi swi kotisa ku yini mina muhaxi ku ya hi matirhelo ma mina ni munhu wo kombisiwa mina muhaxi loko munhu a ri ku tikeriweni ni endla xilo hi swilo leswi hi swilo leswi ni nga kombisiwa xiswona ku ni fanele ni endlisa ku yini munhu a no fika ni jatamela ku ya hi calling ya mina na kombisiwa loko munhu a ri ku hluphekeni a ri ku tluli ka mina ku lowa so n'wi endlisi so u ta hatla a kuma swona that's why ni vona ku ri ni kota ku pfuna vanhu ku hambanana na vanhu vo hlangana tinhloko na vanhu vo swipfuna na vo mavabyi hambanahambana lava va nga tshama ka switulu ku na vuvabyi byi tirhaka ku munhu a tshama ka wheelchair a no loyiwa muhaxi ku nga ri vuvabyi byi nga bya yena a ngo a ngo lo kapiwa jazi ro kuphela i timhaka leti nga ti endlekeni muhaxi se loko mi langutisa tanihileswi vhele ma ha vulaka leswaku swilo leswi swi fambelana na vuloyi kambe vanhu va kha va nghena ka tikereke tin'wanyana kambe va tsandzeka ku pfuneka ka n'wina mi swi kotisa ku yini ku va mi kota ku defeat-a mimoya ya ku fana na leyiwani
i ku va mi lo nikiwa ku tlula lavayani van'wani vanhu va nga kona lava vanhu va yaku ka vona va ku va lava ku ya pfuneka, kumbexani mi nga yi veka hi ndlela yin'wanyana yo hambana na leswi ni swi hleketisaka swona ku va va nga ri ku tirheleni ka vanhu hi ku hetiseka? Vona va nga va va tirhela vanhu hi ku hetiseka muhaxi, mina ni munhu un'wanyana a ni swi koti jaja maphilisi ende nkarhi wun'wanyana loko munhu a swi languterile swilo ka Xikwembu kumbe a kerekeni, swilo leswi swi helaka ekerekeni kumbe ku pfunekeni swi na treatment ya swona. Maendlelo a ya fani muhaxi, ende mhani swi koti va pfunela van'wanyana loko mina ni swi kota ngopfu na nchumu yo hindza ya vona, ende a ni vuli ku ni na yona hi ku ni ta senge tintsumi hinkwato ta fana muhaxi. Swi ya hi ku munhu i nyikiwe ku fika kwihi ya vanhu a muhaxi. Ende nkarhi wun'wanyana ku na swin'wanyana swi nga ta ni vanhu va pfuniwa se vanhu vo tala va swi kona muhaxi va va ka timali va tshika vutomi bya munhu. Se mi nga na tsutsumela na vutomi bya munhu ni nga hleketi ku ta humesa njhini mara ni lwa hi matimba ku ni kota ku pfuna munhu a kuma leswi a swi lavaka. Hambi ka ku pfulela mara hi ku kuma leswi a swi lavaka. Ku na tikereke ta ku hlaya swinene loko swi ta ka tikereke ta apostolo. Ti kona tikereke leti ti nga fambelaneki na kereke ya n'wina hi ku ya hi ku mi va mi kha mi tirhisa swilo swa vun'anga, hala mi kha mi tirhisa swilo swa vukhongeri? Ti kona, ti tele ngopfu mara vo n'wimelo vanhu vangena. A hi komberinyana kwalano teka xinavetiso ta vuya. Mara Bishop Msawu leyi ya n'wina leyi. Vutlhari bya mangele i ku u buta twana la loko u lava tifriji loko u ri na mitlangu wa va fonela va Boosters mobile freezer eka Mahatlani ekusuhani na kereke ya 6C eka nomboro ya vona ya 067 10 79 245 wa va kuma hi ntsengo wa kahle, hi ntsengo wa le hansi. Tifriji ta vona ti na quality eka swakudya. Ya ha ri swin'wela ka WMCR namuntlha na xiphiqo lexi ni nga na xona eka siku ra namuntlha hi lexiya xa ku a ni twisisi ku tisawundi ta mina ku ndleke yini, kambe hambiswiritano ta veki ya mahlweni ndlela leyo hi karhi hi burisana na Bishop ma swi tiva ku vayingiseri va swi tiva leswaku vhele hi minkarhi yo tala loko ni va ni ri amoyeni ni va ni karhi ni hleka swinene hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla, ene ni hlekisa hi swilo leswi swi hlekisaka a no hleka njhe. Loko hi karhi hi ya mahlweni ni twa vulavula timhaka ta ku ri va kona vanhu lava va nghenaku tikereke ta apostolo lava va sandzaku matirhelo ya n'wina, kambe va swi kota ku ta eka n'wina va tela ku pfuneka. Loko va ta eka n'wina mi karhi mi swi tiva ku hi vona lavawani lava va ni sandzaku kumbe lava va vulavulaka ku biha, ma va pfuna? Mina muhaxi loko munhu a ni sandzile a ta ka mina kurileni ni boheka ku n'wi pfuna ku ya hi calling ya mina ku hambi lexi u ngo i munhu muhaxi xa swi kota ku ku kandziya lexi xi kombelaka suri mara a ni rivali ku xi ni kandziyile. Na swi kota ku va pfuna vanhu ku taniyani loko vanhu va ni vulavula ku biha vanhu va ta va kha va rila hi ku i ntirho wa mina, ni boheka ku endla ntirho wa mina muhaxi. Okay. Xi hlamulekeli xexo xivutiso, kambe loko hi karhi hi ya mahlweni ndlela leyi kwala ka WMCR mi ri na Madzenge muhaxi wa ntokoto wa ntumbuluko kwala ka WMCR hi karhi hi famba na Archbishop Giligili lava vo grrr hi ndlela yaleyo kwala ka WMCR. Mina mathwasani Bishop, and loko ni langutisa mina vuxaka byikulu ngopfu na mathwasani ya n'wina, vanhu lava mi va thwasisaku mina vuxaka byikulu mi languteka ingaku mi friendly ka vona. Hi minkarhi yo tala hi tiva ku tin'anga i vanhu va ku chaviwa swinene, vanhu lava va tirhelaka vanhu kumbe ku chayela vanhu va chaviwa swinene hi mathwasani. I vanhu lava va ku ri loko va va vona nkarhi wun'wanyana va twa va tikeleka na ku va nga vulavula swo karhi na vona, kambe n'wina mi languteka mi ri open eka vona. Mi swi kotisa ku yini ku tirha na vona mi tlhela mi va friend hi ndlela leyi? Muhaxi mina ku tirha na mathwasani ni tirha na vona hi ndlela leyiwani ya ku i vana va vanhu leswi va ngo thwasani xi ta ku dyondzeni ka matirhelo ya xintu kumbe ku thwasa swa yena swa kun'wana. So mina ni munhu lowo muhaxi a ni swi koti ku xanisa vana va vanhu va ta ku vana vanhu va kule va kha va tlula swilo leswi swi lavekaka ku ya ti-calling ta vona va nga fikeli ka mina.
ni rhandza ku munhu un'wana na un'wanyana loko a ri na problem a va open hayi ku a rhumela muhaxi ma swi vona swi kuma loko u rhumela hi n'wana wa wena mina loko ni kha ni hlayisa vana va mina loko na mundzuku ka siku loko va pfuna vanhu va ku ya epapa ku yena a nga hi tlisa swo karhi yena a nga hi tlisa swo karhi hayi ku va ni rhumela muhaxi se loko mi karhi mi tirha na vona mathwasani mi kota ku swi vona ku loyi i ta kota ku pfuna vanhu kumbexani mathwasani hinkwawo lava va ta ku chayeriweni hinkwavo va wela ka ntlawa wa vun'anga kumbe va koho lava va ta ku chayeriweni kambe ku nga ri timhaka ta ku lava ku ta pfuna vanhu va kona lava chayeriwaka ku horisa mavabyi va kona lava chayeriwaka ku ya pfuna vanhu va kona lava va pfunaka mimovha ya ku ya tirha hi xikereke swi hambanile. Okay, ku na lava va kotaka ku va va pfuleriwa ku va va tirha hi xikereke mara va te hi tlhelo ra ku chayeriwa ku tlhela ku va na lava mi va pfulelaka ku va horisiwa mavabyi hikuva va te va kha va vabya ku nga ri timhaka ngopfungopfu ta vun'anga swi kona sweswo swi tele ngopfu. Okay, na khensa swinene ku va mi kote ku hlamula xivutiso xexo i xivutiso xin'wana lexi a ni ti byela ku ni fanekele ni xi vutisa ni nga hupi ni nga vutisanga that's why ni kote ku va ni swi tsala i ku i ro sungula ku va ni tikuma ni karhi ni burisana na vanhu lava va nga ka tlhelo ngopfungopfu ra ripfumelo so loko mi karhi mi tirha bishop ku na ku mi tlele na vusiku sweswi mi vonisiwa munhu loyi o ka a nga riki kona kwala kusuhi na n'wina mi vula njhani loko mi tlele na vusiku sweswi mi kuma ku xikwembu xi mi kombisa munhu a nga ri kona mi nga n'wi tivi no n'wi tiva munhu loyi a ri ku tikeriweni swa na kombisiwa a tlha a hetelela a fika ka bishop na kombisiwa vanhu vo tala lava fiketelaka loko va kha va vabya kumbe swiyimo swo karhi ni va ka ni kombisa na loko munhu kumbexani a ta muhaxi a nga ri kahle swo tala ni va ni kombisiwile byeri na vana nga swi endleka ku fika mpimo karhi. Okay, loko ha vulavula hi sweswo ni nga se rivala bishop ku na swin'wana swi tako emiehleketweni ya mina ku nga ngopfungopfu timhaka ta vanhu lava va nga ku rileni laha handle hi ku skemiwa hi vito ra n'wina vanhu vo tala muhaxi ve le ku skemiweni hi vito ra mina mina a bishop Delegate loko munhu a ni kuma fonini a ni se tshama ni ku humesa mali a ni se tshama ni ku senda mali yo pfuka senda mali ya cinci se vanhu vo tala va swi kota ku va kha va sendela munhu mali va nga n'wi tiva ni swi tivi vanhu va njile ku n'anga kumbe profeta a hi n'anga yo sendeliwa mali yi kha nga yi tivi leti xikandini a hi tshama hi vona ku ve munhu consulta munhu a humesa mali se a ni swi tivi ku na ti-calling ta kona letiwa ni ti-calling ta kokwana khale a va nga tirhi tetramu ra bishop Giligili kwala ka WMCR eka siku ra namuntlha vhele tanihileswi ni nga mi tshembisa leswaku vhele ni ta va ni ka ni burisana na archbishop Giligili loko ku ri ku mi lava ku burisana na vona kumbe ku vutisa swivutiso na mi pfumelela mi requesta kwalani and then hi kota ku burisana na vona mo ni ringeta ku vuyisa lava eka screen leswaku mavodze ni vone mi khe mi requesta a ni ku ni ta ringeta ku mi teka okay hi lava mo hi twa leswaku va la ku vutisa va ku yini ta va ni kha ni mi teka loko ku ri ku swi pfumela loko until ni za ni va chucha archbishop mi swi tivaka leswaku vhele i munhu wa migingiriko va yimeriwe hi vanhu ku va va pfuna vanhu tanihileswi nga munhu wa ku pfuna vanhu mi fanele mi meka xikwala mi nga kona hi ta kota ku va hi burisana na vona hi ndlela ya kahle leswaku loko hi mi teka yi nga decline ta va ni kha ni ya mahlweni hi ndlela leyo kwala ka WMCR loko na ha yimele ku va ni twa mo ni tekanyana risimu leriwani and then ta tlhela ni vuya eka archbishop and then hi ta kota ku songa leswaku ni kota ku va chucha mi pfukeli mavabyi hi pfukele njhani n'we hi pfukeli mina swivutiso eka bishop
ni nga va ni ri na swona swimbirhinyana. Okay, mi nga vutisa kumbe xana loko ku ri ku ka va nga mi twi ku foni leyin'wana yi le kule nyana and then ta va fixela. Okay, ri xile Bishop. Hayi minjhani? Hi pfukile minjhani? Hayi pfukile. Ni xoko ha tivi yana ni mahlweni engaku ku na ku khata ka network kwala mi nga kona. xivutiso xa mina ne a ni lava ku xana a swi munhu va nga n'wi pfuna hi foni na ni twa vanhu vo tala va ka va pfuna hi foni sweswo ka Facebook ya foni va nga swi kota ku va like hi foni. Tlhelani mi xi vutisa kambe mavondzo swi languteka ingaku network la mi nga kona ingaku yi le ku chavachaveni. A ni ku swi nga swi kota ku ri va pfuna hi foni na Va vona hi foni. like ku pfuna hi foni. Okay. Mi still Bishop. Ni swi swinene. Okay, va ta mi hlamula mi nga humi and then va kota ku mi hlamula mi karhi mi titwela hi n'wexe. Hi foni a ni swi koti ku pfuna munhu hi foni mara ka ntiyiso ni lava munhu ku fana na mina. Okay. Mara munhu lava a ta ku hlanganisa na mina hi kota ku vona ku swi endlisa ku yini swa pfuna hambi vo tala va le ku pfuna hi vito ra mina. Okay. Ya lawo ka hlanganisa na mina advantage. Okay. Ya. Xin'wana xa kona swi tikombi nga ku ku hlangana na Bishop i ntirho kahle hi ku ya hi ti-comment leti ni ti vonaka ka page ra vona ku hlangana na vona like ka ti-calls or ka ti-WhatsApp swi tikombi nga ku i ntirho va nga va kumeka simple njhani Bishop? Okay Bishop. Mina loko ni kumeka advantage ni kumeka wa vumbirhi wa vumune wa vutlhanu ni va ni kha ni kuma ka ti-post na loko no va ni kha ni nghena ka ti-Facebook no va ni ri ku refresh-eni ni va ni talele hi vanhu swinene u kuma ku nkarhi wun'wani loko munhu a ta ni fonela hi kota ku vulavula ti-problem ta yena handlelani na kona vanhu va kuma matirhelo wa vanhu wa vanhu va na ku nghena lava ni kota ku ni vona na swona se nkarhi wa foni loko kumbe ku olova foni loko kuma ti-touch ku nyana ta ku va ti-post ni refresh-a Okay, swi tikombi nga ku ni hlamulekini leswi a ni vutisa swona a ni vutisela ngopfu vanhu van'wanyana ku swi tikombi nga ku va hlupheka mina loko ni la ku vulavula na vo Bishop sweswi va nga va nga ni tivi ku a hi vulavuli hi voice to voice but a vulavula swinene mina na Bishop so a ni ta ku hayi leswi a ni la ku vutisa swona swi right ni right hi swona. Okay. swinene. Va ri va hlamulekile na mina ni na xivutiso Bishop tanihileswi vhele va nga vutisana mi la ku tlhandlekela ka xona xin'wana xa swivutiso swa ku fana na xona xi va nga xivutiso xivutiso xa ku makumekele ya n'wina ngopfungopfu ka foni ku i vanhu loko va mi lava va fanekele a yi kona like ndhawu leyi va nga kota ku va va contact-a for ku kuma information hi vuenti leswaku va hlanganisa ku yini na n'wina ku va va tikuma va fika a Valdezia. Mina muhaxi ku na vanhu lava ni hanyaka na vona na kusuhi va teketela na vona na nkarhi wun'wana vanhu lava nga le kusuhi mina mara lava lavaku xini swa olova masiku lamawani ku bula va ku Valdezia a Bishop Giligili ta va fikisa kwala getini. Okay, so ku muhaxi ku vulavula ntiyiso ka tiphone ni kumeke swona va loko ku va like ya kona ka tiphone siku ni tshama ni ri muhaxi. Hi nga seza hi ya fika amakumu ku na xivutiso xin'wana vito leriwani ra Madyanzope a ni kotangi ku swi twisisa and a ni kotangi ku mi vutisa leswaku vito leri Madyanzope ri huma kwihi? Madyanzope ri huma ka mhaka ya ku va tintsumi ta mina ta ndeka mati. Okay.
tinsimu ta mina ti teka mati loko mi ni vona mi ri muhaxi a ni na govela me ya a na hala ku ta kwala ya mi nga be mi yi tlhanga a ni na govela mina ta mina ti teka mati mina mba ni va ni swilo sweswo ku fanele ni endlisa pinchi tibolo ku teka mati ta vona ku ntiyiso vanhu vo tala va rhumela hi leswi nga swi soka a ni se teka ku nga ka hina muhaxi a ni se teka swa mina swi ri kokwani swi lo tshama swi swi teka a ni swi tivi loko no swi teka muhaxi ku endleka yi tikile ku ta buluka vanhu ku ta buluka vanhu mi nga ku yini xo hetelela eka vanhu and ku na xin'wana xivutiso futhi ni nga se za ni fika kwalano mara nga ku ni xivutiso lexi a ku ri ngopfungopfu timhaka ta ku ku na vanhu lava va lavaka ku pfuneka va ri ndzeni ka tikereke lava va nga na swikwembu va nge mina se ni lava ku tikuma ni karhi ni tihlanganisa na va ka hina hikuva ni le ndzeni ka kereke kambe ku na swin'wana swa nhlupha va fanekele va ndlisa ku yini ku tikuma va karhi va hlangana na archbishop and then va kota ku va hlamuseta leswaku va fanele va endlisa ku va hlangana na mukwembu eka vona leswiwani munhu wa swi kota ku a swi endla swi tirha hi xikereke wa swi kota ku swi tirha hi xin'anga wa swi kota ku swi tirha hinkwako swi ya hi wena a swi kota njhani matimba ma wena ma tsakela ku endla njhani leswi a swa koteka basi mina va nga tihlanganisa na mina van'wani kumbe leyi tela vhilenti ya hi kota ku vona masiku lamawani ku na leswi mafufunyana mafufunya ya and i mhaka yin'wana leyi a na hala ku vutisa ngopfungopfu leya a na hala ku vutisa ngopfungopfu yoho leyi ya mafufunyani na leyi ya ku va ri ku na vo nyamisoro nyamisoro i yini nyamisoro nyamisoro mativa ku na swa vunyamukani na vunyamisoro swo taliyani i swilo swa xikhalekhale ya ku na vanhu lava nyamisoro ku na vo switaliyana mindzhaku swi hambanile leswa nyamukani swi hambanile ka mhaka leyi ya ka swifunyani muhaxi moya lowu cheriwa vana va vanhu va ya chayela ku swikwembu va munhu a ri ku hluphekeni mara ve le xikwembu ku ri moya na swifunyani muhaxi okay sula ku swilo leswi a hi hinkwaswo leswi vanhu va chayeriwaka hikokwalaho ka ku i swikwembu ku va ku ri swin'wana i mafufunyana swin'wanyana mafufunyani muhaxi kumela masiku lamawani muhaxi ku tele leswo loko vanhu va tsakela ku tshunxa va ku swikwembu mi swi vona ku ri pandziwa hi nhloko va ku vanhu leyiwani mi ndhawu leyi ivi vanhu va joyina vanhu swi nga ri swa vona mi to vona va ra hleketa muhaxi ku na vun'anga lebyi byin'wana lebyi va vulavulaka hi byona lebyi ku tsema lebyiwani mi nga byi tlhantlha hi ndlela yihi ku vanhu va kota ku byi hambanyisa vun'anga bya ku tsema na vun'anga lebyi munhu a ngo lo vitaniwa hi vakokwani wa yena vun'anga byo vitaniwa hi vakokwani muhaxi a wu fambi nkoka ka swilo loko vitaniwile hi vakokwani a wu fambi nkoka ka swilo loko nga vitaniwangi ku ri lebyo tsema mi ta kuma na mabikiri mo vulavula loko ma ku se swi swa ha endli swona muhaxi loko munhu a vitaniwile a nga fambi a oka swilo swi nga ta dlayisa makwavo swi dlayisa na vanhu mi kuma vona va raha karhi nyoka kambe ka ndhumba a tlhayi ntsontsho enceni sweswo ringana enceni sweswo ringana okay swo taniya muhaxi ka rin'wana masiku yi ta dzuvulela henhla ka yena se leswiwani vun'anga byo oka na vun'anga bya vakokwani antswa lebya vakokwani ku lebyo oka byi hlayisasana loko va u fini i mbanga ta sala na swilo swi nga swi oka problem muhaxi swa hluphekisa vana na vana okay ku na vanhu vo tala ngopfu lava va mi inboxa ku na ku mi ngopfungopfu ka ti-inbox vo tala vhele tanihileswi mi nga vula leswaku a mi kumeki a fonini ku na vanhu lava va langutekaku ingaku like va ri mi va bisa hi moya ku na vanhu vo karhi ma va attenda van'wana mi va attendi la ka social media mi nga yi basisa njhani yaleyo ni kha ni attenda munhu un'wana na un'wanyana ka social media muhaxi hikuva ku va loko ni tlhotlhani na yona ni namba leyi nghena ka yona langutisani ku na WhatsApp ku na Twitter ku na Facebook
hinkwaswo swi teka kunini swi nga endleka ku mahaxi loko la ha ri na phone leyiwani wa inbox le ku yini sweswiwani mahaxi loko ku ni xeweta ni mi nyika ta 5 minutes swi nga endleka ni ya message wa n'wina ka vo ma 100 something hikuva ni talele hi vanhu vo tala va nga tinyiketa vona va ha ku posta ni inbox the same time u kuma ku nkarhi wolowo a ni nghena ka inbox loko ni nghena ka inbox va na kona va kuma ku vona namuntlha la tlhakula ku lava ni inbox hi December last week ma swi vona leswiwani swi va swi talele ngopfu hi vanhu ntiyiso kahle muhaxi mina ni kumeka advantage loko vanhu va ni lava munhu wo posta ni nga ri kona muhaxi na posta ku ni ku fambeni ni ya kwihi va swi tiva ku munhu loyiwani a nga kona advantage a posta ni kona leswi vulaka a swi na nkoka ku va vanhu va nyikiwa tinumber phone la kumbexani ku va nyiketa tinumber phone kwala moyeni and then va kota ku va va mi khumba a moyeni ni nga va nyiketa tinumber phone mara loyi a hlamuriwaka kumbe loyi a nga ta va kumbe ku ta va ku ri mara mehe muhaxi ku kumeka advantage ntiyiso kahle ku loko hambi va dilana na munhu wa njhani va swi fana na ncini hi muhaxi swi ri ku vula so a no sanda kumbe a hi kanyingi munhu a foyinela vanhu vo fana nhlanyana a va kuma ni ti-type tetiya okay mi basise hi ndlela mi basise hi ndlela yin'wani ya xiyimo xa le henhla Bishop hi nga se za hi songasonga mi nga ku yini xo hetelela eka vanhu mina ni nga ku eka vanhu va nga luzi tshembo ka masiku lawa va nge le ka vona ku na vanhu lava nga luza tshembo hikuva va gaya yini va famba va chika va gonya va kha va nga holi va chika va gonya va kha va lava swilo kha va rila swirilo va nga hlamuriwi mina ni ri va nga luzi tshembo a va tlakuki muhaxi va yimela timhaka ta vutomi bya vona swi nge endleki muntsona wo nga va tlhava ku na loyi a nga ta va pfuna hambi va kha va rhobiwa ku boha ka vona swi nga va luzi ku tshemba a va tlakuki muhaxi muntsona lowu nga va tlhava va ze va kuma munhu va nga ta wu pfuna va nga give up ya vuton'wini muhaxi hayi xibele a tindleveni a mi ri na mina Madzenge muhaxi wa ntokoto wa ntumbuluko kwala ka WMSR ni karhi ni burisana na Archbishop Gilgil vanhu va le mintirhweni van'wani va le ku ringeteka ku nghena and then loko va nghena yi va kicka out a hi tiku ndhawu leti va nga ka toho kumbexana i timhaka ta ti-signal kumbe njhani ni vone vanhu va ku hlaya swinene va ringeta ku nghena kambe ti va kicka out hikokwalaho ka signal kambe hambiswiritano loko ku ri ku mi lava vuxokoxoko Archbishop va ri va kumeka a Valdezia mi ta va kuma a Valdezia loko mo khandziya taxi mi ku mi ya a Valdezia swi nge endleki mi nga fiki laha mi yaka kona xibele a tindleveni hi ndlela leyi kenzile swinene Archbishop Gilgil ku va hi kume hi karhi hi burisana na n'wina tanihile vhele mi nga munhu wa migingiriko ku nga khale kha hi lava ku burisana na n'wina la ka WMCR hayi muhaxi mina ni khensi ngopfu loko va nga mi kumi hi phone a va ngheni ka Google muhaxi Google vo tsala ku Valdezia yi ta va komba ka mepe ku vanhu vo fana na vona le mepeni a vo huma vanhu njhe hi khensile swinene Bishop hlayiseka mbala siku ra kahle okay ni khensile muhaxi ku tirhisa na vayingiseli ku xaviseka na xinkatekisi ni khensile Boy Records.
Ya har swin'we la ka WMC a ri ndlela leyi phela a yi karhi yi burisana na Archbishop Giligili laha va yi tlhantlhaku va yi